Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hnyf Mauring Keneng Circle, hapo kajing yalam uba Robert Sotun, kalapan pawi kajing persyajur halor kajing bom, pat syok ki Pulit ya ki dekat ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, badru halor kajing kem ya ki nong yalam jong kaseng. Habakranji kila pathai kubor, uba Robert uloong, baki Pulit kila syusyam kabu syaba Palat ya ki Khasi ki badon ha kajila jongi. Habaki Pulit kila le Donbor, Balei pat kim nuot ban Leit syadu kaput Assam uloong. Nalor kata ulapan pau, baka Hnyf ka a ya kajing krisyan med balmin siem ya kajing yakhi jongka MC TODA. Kumta uba Robert ulakan turu ya ka sorkar bakan snobha ban shimkhiano martor halor kani kakam. Ko sorkar wat num le ben bat wat num iben. Ngin yat bet chakmat bat ngin le ya ka badon kam bat long balapan kre da ka badawa ru ya ka sorkar bakade ban penbet no mardor hapo kashita yo lem kumta ngin sami madan lang bat ka MC TODA laong uba Robert Sotun. Pulit ngalai ai social media kita ngalai ai ba kila susim kabu sebab pelabur dia kita usia lei kita Khasi kibadon hakne kecelakaan apa Pulit kila le Donbor bila betul Pulit kemnut beli sebuah asam hang teh apa Langpih kumala kata kita di ba Langpih Langpih bila betul cungpo yang kecong kalau dia kecong kai hadu benda sim je kita ya driver yo nong dalam cuma kita ona asosian nakli bernakjat bentia apa kan kaya kata kecing long kecing man kita atau kita semua su ini atau kita semua ini kalau asam bocla dan nakling jom siang kam ham tu buat cungin beli hadu tu put sim nakli bernakjat bentia apa kali kasiang hai kam ham tu lima kena kasiang Hnyf Pesat tu yang kena berkesan met mesin pura yang kena kecing yang kena kita ona asosiasi ni benda nak bentar kita hak kena kita kai kecing sim kebu kena kesuka media tolong kapal karena galing tu kesiang Hnyf kuat benang baik yo lada bidang kuat ben simsal semua simkia ada lada kesuka media kam simkia kesian Hnyf kan yang lengkap bagi Hnyf buah madan lingba kan ke kentin ngap bau suka mekia bersumham simkia lada pun simkia kesian Hnyf kan songlang Hnyf buah madan lengkap bagi nei kinong alam jongka tuak ona asusan mekia dan buat benang aku buat tusim ko Pulit buat benang buat tuleben ni kinai para dok personal kecong ini yo kan kekok kela dia pay sia hakikan kita kecong pay la syai kesne apa benang nama pay bidang dan hakikan tei hakano kecing bekla subha wat nom le tang kini ki khot trong kami khleya nai ki Khasi chongi chomha le station po Langpih lada pinu hanai kesiang Hnyf kam ham chu lada kadang cia sidang cia hum kenai kesiang Hnyf kan ja khmat bat kenai nama pila yu ai ba hakine kisngai ki bamta kane kesuka Meghalaya kana leben Palat kine ki kan Khasi kicang dan kaling chung siang kapen pa ba wat nom leben wat nom iben ni ngin ya chikmat ni ngin le kabon kam nama piu kila long kibala kila pen ready ban le kane kam ngi long bala ready lada pumla ban pembe no mau do hapo situ yo kesiang Hnyf kan na mau kena sokil kan mi madan lang rekat kini kinong lam kan ketua ona asusan buat rekat nama kecing to pakhat langkin na benta kalawai ketong kai ki yap khan ki play ki yap khan ki kon te ki la samit hanai hadu kat no sni menta kan wala sule Donbor la sutiam Donbor ya kini ki khot chong kene on ya ki khot chong kene ketua ona asusan da bang kita hikitin bekundet nakaling chong siang kan mi madan lang lada pumla ban pembe no mau do ya kene ki cing ko chong kai ya kene ka pha ko chong kai tan kita hikitin